Has dul dhéanú Èileadh son Raibeart Burns. An dóiseach Jean an Èileadh, mar seo. Nist Jean na Casan. Nist as dul dhéanú an béalt. Nist Jean an spóran. Nist fai 3 pensilan nó 3 crayons dahach, 3 dahan. Jean loinighan sias mar seo. Nist fai da Èileadh agus Jean loinighan sias a ríist, mar seo. Nist fai da Èileadh agus Jean loinighan tarsing an úl. Dul tarsing, mar seo. Nist fai peant nó pencil dú san cuairt da dú an béalt. Cuairt da dú an spóran. Agus da dú nam bótanan. Agus a nist cuairt da buie an béalt. Nist Jean da creachgan na Casan ag Raibeart Burns. Nist, seo agad Èileadh son Raibeart Burns.